يعني جبو روجكي بفي رنگي بتيبتي روجاگو شدت السرجن اصلا الجوهري خدا روجك تيري ناكي جبرگو ايش السرجن شدت السرجن نا بروجكي دكانه افاده ببه و نجي دكانه تعبير خاص دناف دسبيك دناف مالي بشراجي هم دكانم بيجن دنافا چاندا گشتی یا سردست یا بیرده ایزلام اجبو و هم دکانم بیشن بای ایرو لروج آوا 3 سال بکوی سال خواه چاره جن دناف تکوشینه که پر دجوار داین تکوشینا ملی فکری ملی چاندی و حتی ملی روحی دا جی هم دکانم بی بیشن ده هر آستی ده جی خواه گرتیه ده هر سازی که دا ریبرتیا ویده که جبو گو بکانه بی تنین جبو روژه که نده بکا بشکل که دائمی همو روژین جن بگی جه استا آرامی و آشتیه جبو ویجی بدل ویده دی روژانا جی هری پیش تا جی دیگره جبو دسپیکش خارا و جنس خارا بشرا جيش حمو مروفاتيا جهان ربيجي كو فرق وجوداتيا مانينه دملي راماندا دملي چاندا دملي جيانا جواكي دا بتيبتي دي جوهر جندا و بده نشاندان و با ارو ميناكي يعني يا بيجي لروج آوا دسبيكاوي بلكي بچن هوالا بون بچن جنين جوان بون اما جبو تكوشين كرن و اثبات كرن خواه باوری دست بکرن جبو و ایرو بویا روژاوا جهانی گشتی یعنی اف نه تنی جبو جنین روژاوا یا پجی تکوشین دکه جبو همو جنین روژلاتا ناوین تکوشین دکه و ریبرتیا وی دکه گشتی است که و سایگو و ایرو جهان جنین جهانه مرکزا ilgiye wan merkeza lepirsinê wan dibe rojava û teybetî dibe ye pejê vê nîşan dide yani şiddet bi şiddetê gerekirse cevap were dayîn ama vegerînê warekî jiyanî vegerînê warekî çandî vegerînê warekî ku hemû jin bi rengê xwe bi dengê xwe bêgo ferq û cudatî bike nav jina Ereb nav jina Kurd jina Acem jina Türk û bi taybetî jinên em bêjin rojhilata navîn da vê bide rûniştandin ev şiddeta heyî ne wek rojikê her roj bikane bin xwe bipirsin ji bo bikane bin tekuşîn bikin derbas bikin ev destpêkê giravekî wek jinekî di nava yê pêjiyacî digire giravekî li ser milê me ye wek iqtidarê xwe dibînin û bikane bin hemû jinan di vê milî da bikane bin zane bikin û bikane bin vê girava li ser milê me bixin warê hemû jinan bi taybetî jinên lîder hene yani em bêjin îro di rojava da lîdertiya şer dikin lîdertiya jiyanê dikin û bi taybetî ciyê herî dijwar da fedayîtên pir mezin didin nîşandan ji me re vê dikanin wek emrekî dibêjin taybetî vê dawî hûn bok hûn jî zanin li Kobanê dünya alem îro Kobanê nîqaş dike berxwedana Kobanê nîqaş dike elbette divir da em bixwe jî ji xwe re wek giravekî herî esasî dibînin ku ew hevalê me rêbertî kirine wek heval Arîn Mîrkan wek heval jiyan wek heval Destîna wek heval Gulan û bi hezaran hevalên di vê rêyê de tekuşîn dikin ku bikane bin asta layıqî jin di nava civakê da misûger bikin şûreşa rojava her tim em dibêjin û em dîsa dibêjin ji ber ku heqîqet ew e şûreşa rojava şûreşa jin e jin rêbertiya wê dike jin di jiyanê da tanzîma wê dike örgütlema wê dike em bi xwe jî kêfxweşin yani bi vê şûreşê da îspat kirin ku jin dikane her qadê da heta nefesa xwe dawî kar bike jiyan bike tanzîm bike û ne tenê xwe da li derdorê xwe civakê çê dike zihniyetê de giş dike zihniyetê diğeyirîne em bi xwe jî wek hevalekî yê pejê bi rastî ev 3 salên û pir tijî jiyan kirin bûn şahîdê qehremaniyên pir mezin di her keçik ciwan da û taybetî di nav me da ne tenê jina Kurd heye hejmarê belkî
هجمارا وان كين بي اما جنين عرب هنا جنين سوريان هنا جنين تركيا هنا جنين قوت اوروبي اجنبي ناف مدى هنا وافجي بمرة تكوشين دكين دخازن فين بكن جبو في عم دكانم بيجن يعني بريجي دهات قوتن سرسالة يعني سرسالة بيستوية كمين سرسالة جن بخايا جن بدنگي خا برنگي خا بجواكا خا پیشنگتیه بکی و افت نتنه روجراتا ناوین ایجا بگره هم دوی بیرو باوریه دانه یه بکانه به ریبرتیا جنین جهانه هموجی بکی جبرگو آنا دا بیله دملی قامو دا دملی مدیا دا بیله سامبولا و هیویه و دیدن دیار کرن و در روجاوا دا هر دقیقه ام بدلی و جیانه جی دیدن اما تجاری ام پاش دا و ناگرن جبرگو شوراشا گو دست پیکری ما گو برنگو دنگی جن دست پیکر و یه سرکفتنه جی به ذهنیتا جواکا دموکراتیک جواکا کومینال ده شخص جن دا گو بسبری و بحزار سالاتو بو جیان کرن ام دخوازن و گرن وک هدف وک آرمان جمع اوه و گرکر سجی حتی نفس خایداوی حتی دملا خوینا خایداوی امی و جیانه بپارزن جبرگو اف جیان دانشاندان کو بمليونا حسكرية خوات شيبون سامباديزان خوات شيبون وبحزارة شربان خوات شيبون بو شورشكي قال يعني بو شورشكي جن وريبرتيا فيجي هوالي مي قومتان هوالي مي وك مناوي وان بريجي قوتبو ريبرتيا في وان كرن بجاني خوا بفكري خوا بدلي خوا دان نشاندانكو ام چقاسا دوي مجاردة جدينة وتاني وك روجك نه روجك تيريناكي ایشا جن و شدت جن وره ifade کرد بکنه و گرینه آزادی و آشتیه و امجی سپاسیا و دکن یعنی جبو دروجی که وصادا و اف درفت دامه و ام دکانن به رنگی بیجن جحمو جنارا ایدی نترسن نشخوا نج سیستم سردست تاني بخازبن خبات بكن بخازبن ناس بكن اف قوات دو حميادا جهية تاني بكان بين رياوي تنظيم بكن وخا بدرافيا بيجيدا جبجرن جبو في امي بكان بين ريبرتيا جنين جهاني حميجي بكن نتاني دواري تشالاكي تيبتي دواري جياني قويا هري قرانه جنش خافي هرو جيان دكي اما بكان بين بدن ناس كرن وبكان بين پارو بکن ام جی وکی پجی خا عرقداری وی دبینن و به گرام بوینی به مسئولیت جیان دکن و دیسا جیم سپاسیا و دکن نوی من نوجین اجتاب برا شیطما دورا وکی اندام کیه پجی اب درویا شدت سر جنه دا وکی واتو گرینگیا و یکو هیا ani هناك مجارك وان بيجن جبو جنه امدين سرزماج يعني ويسا اف شدتا كو سر جنه كدام شاندن اف بندستيا كو سر جنه هاتيه كرن اویا طبعا دبيجن زينيا تا 5000 سالا دست بك كريا حيانها اني رويا ما ايرو دنيرك او بندستيا جنه كو جنه شكانديا او هناك زنجير كوالاتي شكانديا هدي برب فينا خوزا هاتيه اني اف رويا كو نها جنرال بسرهدلان و اف برخوادان خلا هم بره وی شدت بدن نشانده افراج رویاویه فقط یعنی ویسا هر یکی تیا جنه دستاینا جنه ویسا بنرن یعنی ده هم بره کالتی کو سری را کرن و هم بره وی برخوادان خدانا نشاندانه tabi de vî royê da ez zincirlema koletiyê ku hatiye meşandin heya roya me îro anî em divin ji civaka xwezayê heya niha anî jin hatibû bin destkirin faqat niha em dinêrin di çeperê şer da be ondan sonra li milê siyasî dibe leşkerî dibe jin li her awayê ciyê xwe digire ji bo wî jê em dinêrin ev hinek zincirê ku hatine şikandin heye faqat viya jî têrê nake ji ber ku لهناك دافرين كو اف كشنا كو سر جنة تنكره الله صرف بالنسيب كو جند بندايا افيا هناك اف كي خود داني شانا فقط فياجي بي بي سي هيا كو هن زيدا سرهلدانه كو ورين كرن gerek بر بچا و او زنجيره قاطيه كرن gerek ورين شكاند
اویا جی ویسا به وکویا جنه گرک بره مشانده هنزه ده جن رنگ خواب بدن نشاندن لحمی جهانه آنی هم نها دنیرن فداکارتیا جنه نصورا تبلیغوینا ویا لناف همی تشتان ده خوددان نشاندن رنگ خوددان نشاندن فقط ویا گرکی هنزه ده به که لهر آوای جن پیشنگتیا خوب بدن مشانده وکی نها که ام به واژه که ام تدانه گرک جن هر تم برخوادان خوب بدن نشاندن هم برای فاشیزم کتی مشانده yani peşengtiya kutgebe ser jine gereki divim de da her tim rola xuya sereke bileyze ani xwastek am me jê her tim bivi awayê ku rola ketiye ser milême em her tim asla peşengtiye da em bileyze li ser vî esasê jî wisa bengawaziya me ku li ser hemî jinan bikin divî royê da hem serhildana xwe bidin meşandin hem jî tevlîbûyînek herî xurt ku wisa dengek li hemî cîhanê bidin veda خواستك ما يا هاري سركاجي أبا وتبلغوينك هاري فرطانا نبرة في يفاجي أنا سبي أساسي كان واقعي از جيانج بجري ديكنا استمري ندامي يفاجي بما جبر في شدة سرجني جبو أم في حاجزيش بشيا جني راكن أقص زم سرجني كرنا جن بندس كرنا كولا كرنا السلبية أساسية متبلي فجيبنا جبون هر جنك آزاد بكن جني جهاني قشتي هم عرب هم كرد بي هم سريان بي يعني تشي جنك بندس بي جبن في بندسية درخن أم جبر فكرة كولو تبليبونا يعني هدي ما أف بندستي قبول نكره ما أف حاجز بيشيا خوشكان ده أم سلبية أساسية هات متبلي فجيبون أم تخوزن هر جنك كرد هر جنك عرب بي هر سريان بي جه خود ناف یا پجده بگری ورن خوش بن بندستی خلاص کن خوش بن کلاتی خلاص کن فکری دگوتن یعنی جن ناموسه جن انو ناموسه ما جن تکرن بندست ده اما تاني نجن ناموسه عرضاوا ناموسه آخوا ناموسه ایرو آخوا عرضا بندست به يعني ناموسه واجي بندسته دمك بجن جن بناموسه آخواجي ناموسه بلا ورن آخوا خود دست بکی رزقار بکنش بین دسته واج هتایا وج امجد بجن چه جنکی دخوازه یعنی وی حاجزیش پیشه خورا که تبلیه پجیده تبلی همی نو رفیه پجیه پجیده جه خو بگیری خو آزاد بکی خوشی فکری آزاد بکی بريفان وجلال انتسبت للحركة صار لي تقريبا سنة يعني عم نقاوم انه مشان الظلم اللي على المرأة انه شلون تتقيد بالقوانين الظلم وهيك يعني من اكثريته احنا يعني عم نقاوم انه كيبجي وهيك انه مشان ايش مشان نطالع هالنسوان كلياتهم هالبنات من هالظلم اما نحن هلا يعني عم نعيش بالعصر هذا يعني انه ايش المرأة ما لها حق يعني على طول الحق بس للرجل يعني الكلمة كلمة الرجل وبس أي شيء يحكي فيه هو للرجل أما المرأة بالمرة ما إلها حق نحن إيش بدنا مثلا إنه كلياتنا نعيش بنفس الشيء الرجل والمرأة يعني كلياتنا بالتساوي ما إنه الرجل يجي أعلى من المرأة على طول يفرض كلمته عليها لا نحن ما بدنا هذا الشيء بدنا كلياتنا رأي واحد إن كان رجل ولا إن كان بنت ولا إن كان مرأة ولا إن كان رجال يعني كلياتنا بدنا هيك نعيش ما بدنا لسه حصار ولا كوني كيبجي راح نضل نقاوم آخر نفس بحياتنا يعني إنه مشان المرأة تتحرر من هذا القيد اللي هي عم تعيشه. ما بمجين دايا ذكي عندما يبجي أبين 1000 سال شدة سرجني تتم شاندن ما قبول نكر بروي يكي جاز تبلي يبجي بيم بروي قارشية بسكين بروي شدة سرجني تتم شاندن نكنت وبروي كيجي مثلا هم بروي ذهنيتهم شارطة كما هم بروي ذهنيتهم هربنا بنسلاح كتيم شارطة يعني بالكم شدة السرجنة تتم عشان قابل ما كان يعني وما خوا إثبات شكل يعني
ev tiştekî pir girîng e yani mesela niha jin wisa şerê berê Daişê wisa tiştekî pir girîng e yani mirom mêze dike yani dinyayê de wisa kesekî wisa hêvî neke wisa jin wisa sîlih rake şer bike hem berê vê zihniyetê hem berê vê sîstema qerêj û ji ber ku mafê xwe hemû winda kiriye teq nedine jinê ew qas şîdeta ser wan tête meşandin niha berê vê şer bike dixwaze mafê xwe bistîne dixwaze xwe îspat bike jin her derê heye jin dikare her tiştî bikene sesê ber ku me ev qabîl nekiriye wisa moralî mecbûr tiştê ev şîdeta wisa dest qabîl nikin hem berê vê tiştekî şer dikene rastî jî tiştekî pir wisa girîng e ji bûna min serkeftin dixwazim navê penaber du diya estağfurullah şiddet zabîma bu roja şiddetê ser jinê dikarin bêjin 5000 sala jin bin dest e bêjin jî yê pejê ava var bu em vê şiddetê vê zulmê ser jinê rakin û bengaziya min ji her jinê jihanê heye werin tevlî nava rastê yê pejê bibin belkû ji vê zulmê bibin destî dikin navê min bêjina berna ez ji endama yê pejê me em vir de şer dikin ji bo azadiyê jin ji bo zincirê köletî em bişkînin jin her tim köletî jiyan dike sistemê de em jî jiyan kirin em jî dizanin çawa jiyan dikin em dixwazin ki jina köletî jiyan dike em dixwazin ki hemû jin tevlî yê pêjê bi ev zincirê köletî bişkîne ev sistemê em naxwazin jiyan bike ji ber ku zihniyeta 5000 sal paşta jiyan dike zihniyeta zilam her tiştê ser jinê çawa dixwaze wisa dike jin heqê wê axaftina wê tiştekî nîne tenê zilam çawa dixwaze wisa jiyan dike sistema köletî ye em dixwazin ki jinê köletî jiyan neke jinê me hemû tevlî yê pêjê bê ne tenê jinê Kurd em dixwazin ki hemû dunyayê de jinê hemû dunyayê tevlî yê pêjê bê